Vladimire, evo nas u Šidu, Sremska Kobacijada, udruženje. Pa ajde ovako malo istorija, koliko je dugo traje, to je kad je osnovano. Ima više od 20 godina, pretpostavljam. 28 godina, ovo je malo panel, znači, koji pokazuje neke te ranije organizacije, odnosno kad smo na otvorenim pravilima, raznim terenima, pošto je manifestacija rasla, znači počela je od ulice ovdje pored Slovačkog doma, pa je onda na igralištu FK jednote, onda sportska hala, sad smo završili u Slovačkom parku, tako da ovdje su neke godine, kad bi stavili svih 28 godina, mislim da bi nam trebalo malo veći zid. Ovo je onako nešto interesantno, znači pošto je februar onako provrtljiv, ovdje imamo neke slike gdje je sneg, imamo gdje smo slikali kako smo čistili ujutru sneg, da bismo mogli dočekati ovo slike sa snegom, znači manifestacije sa snegom, znači taj termin malo februar je takav da može da nam donese i sneg, a može i lepo vreme, tako jasno. A po vama koja je to godina bila najbolja, ajde kažemo? Ne možemo, nama je svaka godina. Svaka godina, čim je druženje, lepo i gosti. Smo zadovoljni i mislim da svake godine rastemo kao da. Svake godine se trudimo da imamo što bude. Srećno i naredni godin.